MeghalayaPost.news. Jaintia Students Union JSU Kalarai ban Shong Kyllaiñmongor Shisngi Halat College Jowai kata hakasngi balang ban penpau kejing persya alor kejing bakia kendu dik Samla puli ban Ioh Rung Klas Jaintia Hills kani kejing ki ni kejing Shong Kyllaiñmongor kan sedang nuduk kepor kadwe BJM step ban penbor dik sarkar bagadai ban weng ya kejing ki Samla puli kiba Ioh Rung Klas batru kide ban pek kerpang ru ya kitu ki Samla puli kiba wan kilong ying baduk bakin yo kalat ban Rung Klas la penpau gaseng JSU shishu gaseng la penpau ru bakalat dawa ke sarkar bukan wanra no ya ke evening section hakyang nong ba government college higher secondary section but ke morning section ha government boys higher secondary school JBHSS na gebenta ban weng ya ke ni gijing ke Samla puli kiba Ioh ban Rung Klas harilom Jaintia hadir pada bonut ki kena pure gispa spa ngut yu wan ni sa office kesan wa mem Ioh gi like kelas aduk ni kesni mem Ioh admission gi Meghalaya Jaintia Student Union. Ini berada di Ioh Rung Chief Minister Ioh Rung, alor gejing Chief Minister Lam do General Secretary. Depan ini no Chief Minister yang Meghalaya no additional chief, evening chief apa kian Higher Secondary School. Pani lagi morning chief of Women Boys Higher Secondary School. Dekat gejing Chief Minister Yuti bahaya untuk assurance dari Chief Minister ini, wah solve begini problem, posisi ini asli. Kamu manggap deh, aduh nih, udah setia, yang Chief Minister, yang aduh nih dia solve begini problem admission. Manggesni, iga minong ilang mesin, manggesni, bungi phone call so one giveaway by kena, Ioh Klas. Kamu manggap deh, gini kena duduk kelas. Siapa tu buat hanya ki, kamu tu bukan ni lang yung sem bedo. Dah, ada din udah yo udah pun bagi kena upas on news nam. Yo ruti wan eliang ke government delek ke something. Delek ke siapa si itu ni ke sengiwan, nang pun ki kena Ioh Klas. Dah JSU ni ke sengi depan mana ke jingelang bu kerja, pokok office yang besar. Dah cimulek dah kopi gerai, kopi ki, penman dah ke jingi ki. Jingi to open senyal ke sarkar wa apa Ioh Klas bayi ini kena yang ini. Dan jingi ki ko kesan pelam ke open man to man even step ini halat college kerpat ye warok kena skor ki udah Ioh like kelas iwan ki institution maksudnya bahagi one step ini halat college saya buat kapi biji kerpat ki bagi baik kena le wi amlam bagi kon yang pi ne ba step open money ke sit in demonstration kini man gagap cinta open senyal dan ni jing senyal si yang ni open senyal ke sarkar atau aduh ni resmi kini kan ngerti ini wiu bara yang ni mem Ioh Klas ki ne liang ke sen ban se di hap chim ni ke sen jam ke sen le ego ke assurance oro ini kena pure wa ne liang yang ni kap mung Ioh Klas yang pi jing ki dang nang penjoro ne ni sekemat ai jing sekiat mem kwa kan man ke jing ki tang wa yo ne liang ke sarkar aduh ni kesini memang cuba apa ini tempat saya itu pun mana gini kejing iki, kerpat ewa, sarkar ledesnya ini kubar, maksudnya bahag cim, gawan the solution, kenang wa Ioh penyerap ini kena yang ini, JSU hopak gini proposal, ikan ikan memorandum so Chief Minister, Yuti wa kat Chief Minister, Yuti wa solve ikan problem. Tahu hadap ni yo ME lah, ni tak dalam banse di pun mana gini kejing iki yang ini. Dan ni kejing doa yang ini pun gini evening shift, atau morning shift. Kamu cipta tahu ini immediate solution. Ladang MGO itu mana solution government ye go top class ini kena. Ikan mesti pediang ini kata solution. MeghalayaPost.news.